Acha tumuombe Mungu. Mana turagushimiye, turaguhimbaje muri uyu mwanya mwiza, dushimiye imbaraga zawe zikomeye, dushimiye ukuboko kwawe kwiza, tugushimiye mwami kubw'uyu mwanya mwiza watugeneye, tugushimiye kubw'itorero ryawe, dushimiye abera bose mwami warinze kuba twongeye kubonana, turabigushimiye. Twakiriye kubaho kwawe muri uyu mwanya, turiyegereza umwuka wawe wera. Reka imbaraga z'ijuru mwami ziganze, ubuntu bw'Imana bukomeze kubana natwe. Mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Yesu ashimwe cyane. Amen. Turanezerewe cyane kuba hano. Tunafurahi sana kwa kuwa hapa. Mu minsi mike ishize numvise nkumbuye kuza gutaramira hano. Kwa siku chache ambazo zimepita nimesikia kabisa na shauku ya kuja kuhudhuria nanyi hapa. Hanyuma mvugana n'umushumba Revera Bizimana. Baadaye nikaongea na reverend wa hapa. Abaribwa mbwira kuko uyu mwanya ushobora kuboneka niko kwitegura ndaza. Akanifahamisha ya kwamba wakati iko na mimi nikajiandaa nikakuja. Rero ndashimira Imana cyane kubwira itorero. Kwa hivyo nashukuru Mungu kwa kanisa hili. Ndashimira Imana kubwo bashumba. Pia nashukuru Mungu kwa viongozi wa kanisa. Niwe gusa twavuganye ariko nakiriwe n'abashumba bose bana. Ndiye yeye mwenyewe tumeongea naye lakini nimepokelewa na viongozi wengine wote hapa. Mwese abana b'Imana bakorera. Pamoja na nyinyi nyote watoto wa Mungu mnafanyia kazi hapa. Dukomere Imana amashikwa. Kwa hivyo sote kongamano sote tushangilie sana makofi. Ndashimira Imana yabarinze muri iyi minsi yose. Pia nashukuru Mungu ambaye amewalinda kwa siku hizi zote. Kandi nshimira kubw'umurimo w'Imana ukomeje gukora. Pia nashukuru kwa kazi ya Mungu ambaye inaendelea kusonga mbele. Rero Imana ishimwe kubw'iki gitaramo. Kwa hivyo nashukuru kwa sababu ya ibada hii. N'imirimo ikomeye Imana igenda ikora. Na kazi tofauti ama ambazo ni ngumu ambazo Mungu anaendelea kufanya. Dushimiye ndetse n'abandi bene data bose bavuye mu yandi makanisa. Baadaye nashukuru wengine wote wa ndugu ambao wanatoka kwa makanisa tofauti. Rero turabakiriye mwese muri uyu mwanya. Kwa hivyo tunawakaribisha nyote kwa wakati huu. Haleluya. Haleluya. Reka tuzamure Imana amaboko duimana itubere. Acha tumnyoshe Mungu utukufu. Haleluya. Amen. Dushimiye Imana kubwa bene data bose bakomeje gukora umurimo w'Imana. Tunashukuru Mungu kwa wandugu wote ambao wameendelea kufanya kazi ya Mungu. Rero tugiye kubaha ikaze kugira ngo tubane mu ijambo ry'Imana. Kwa hivyo tunataka kuwakaribisha ili tukuje kuambatana sote kwa neno la Mungu. Hari bikeya nifuje kuganira namwe. Kuna machache ambayo nimejihisi tuchangie leo na nyinyi. Si ibindi byinshi we nasa n'ufite n'ibindi byinshi namwe. Si mambo mengi ambayo niko nayo lakini ariko bikeya tugiye kuganira. Lakini machache ambayo nataka tuchangie. Ndagira ngo tubane. Nataka tuwe pamoja. Kandi nguhaye ikaze cyane mu izina rya Yesu. Tena nakukaribisha sana katika jina la Yesu. Umwuka w'Imana guhangiwe cyane kugira ngo tubane muri uyu mwanya. Roho Mtakatifu aendelee kukaa nawe ili tuendelee kuambatana. Nifuje ko tuganira namwe ibintu bikeya nka bitatu. Nimetarajia tuongee tuchangie kama maneno matatu. Icyambere. Jambo la kwanza ni ukwatsa umuriro w'Imana mu buzima bwawe. Ni kuwasha moto wa Mungu ndani ya maisha yako. Icyakabiri. Jambo la pili ni ibintu bitatu ugomba kwitoza kugira ngo uzahorane n'Imana usenga usoma ivyanditswe ibihe byose. Ni maneno matatu ambayo lazima uige ili uendelee kuwa na maombi na kusoma neno la Mungu nyakati wako. Nico cyanyuma. Jambo la tatu la kutamatisha. Imana cyane ikagufasha ukinjira mu rundi rwego aho Imana igushaka. Tusi Mungu sana ili atuingize kwa zingine ngazi ambazo tunatafutisha. Mureke twinjire mu ijambo ry'Imana. Tuingie katika neno la Mungu. Hari cyane tugiye gusoma. Kuna maandishi ambayo tunataka kuchangia. Ushobora kubukiza. Inawezekana unaweza kuwa unaifahamu. Ndetse wenda waranakiganiriye. Hata umeisoma. Cyangwa wenda wagisomye igihe kinini. Ama umesoma wakati mrefu. Ariko ndanga ngo tuganire namwe kuri ico cyanditswe. Lakini nataka tuongee kwa maandishi hayo. Kugira ngo wibaze. Ili ufikirie. Nimba iki cyanditswe cyaratangiye gukora mu. Ili maandishi haya yameanza kufanya kazi ndani ya maisha yako. Ibi ndabibabwira nanje nibwira. Maneno haya nawafahamisha na mimi nikijifahamisha. Nakanya dufite reka dusome icyanditswe. Ni wakati mdogo ambao tunao, acha tusome katika kitabu ya Waebrania. Reka tusome igice cya mbere umurongo wa 7. Sura ni ya kwanza mstari wa 7. Haleluya. Hari igihe umuntu w'umukristo. Kuna wakati mtu anakuwa mkristo. Ariko tiwifuze kwinjira aho Imana ishaka. Lakini hautataka uingie mahali Mungu anataka. Cyangwa kumva wenda ni bisanzwe ntaco bitwaye. Ama unafikiria kwamba ni jambo tu la kawaida. Reka dusome mu izina rya Yesu. Tusome katika jina la Yesu. Abaheburayo. Waebrania. Igice cya mbere umurongo wa 7. Sura ni ya kwanza mstari wa 7. Biblia iravuga ngo. Biblia inasema ya kwamba iby'abamarayika yarabivuze iti ihindura abamarayika bayo imiyaga
n'abagaragu bayo ibahindura ibirimo iby'umuriro. Aho nshatse kuvuga naka kabiri. Jambo ambalo nataka kusema ni jambo la pili. Kuba umukristo ni kimwe. Kuwa mkristo ni jambo moja. Kubaho Imana yashatse kuba ni kindi. Kuwa mahala ambapo Mungu ametaka uwe ni lingine jambo. Kuvuga kuko wakiriye Yesu ni kimwe. Kusema ya kwamba umepokea Yesu Kristo ni jambo moja. Kuhinduka uw'Imana yashatse kuzaba ni kimwe. Kugeuka jinsi Mungu anataka uwe nayo ni lingine jambo. Navuze ngo kwatsa umuriro mu buzima bwawe. Nimesema ya kwamba kuwasha moto ndani ya maisha yako. Iyo umuntu yemeye Imana akijijwe. Ikiwa mtu amekubali Yesu Kristo anaokoka, aba yakiriye ubuzima bwo mu ijuru. Anapokea maisha ya mbinguni. Kandi gikwiriye gukurikiraho. Tena jambo ambalo natakiwa nalifuata. Gukurikira ibintu bitatu by'ingenzi bitagereranywa. Kunaweza kufuata mambo matatu ambayo ni ya thamani sana. Icyambere. Jambo la kwanza. Ni ubuzima bwo kunesha. Ni maisha ya ushindi. Icyakabiri. Jambo la pili. Ni ubuzima bwo gutegeka aho ugeze. Ni maisha ya kuamuru mahali unafika. Icyagatatu. Jambo la tatu. Ni imbaraga zitwika buri kintu. Ni nguvu za kuchoma kila kitu chochote. Hafi y'abakristo amagana na magana. Karibu ya washirika maelfu na maelfu bashobora kuba ibintu bitatu batarabyinjiramo. Wanaweza kuwa na mambo haya matatu bado kuingia ndani. Kandi abakristo barimo abapasteri, abavuga butumwa, abaririmbyi. Tena ni washirika, kuna mapasta, kuna waombezi, kuna waimbaji. Iyo usomye cyanditswe kivuga ngo Imana yaguhinduye ikirimi cy'umuriro. Ukisoma maandishi ambayo yanasema ya kwamba Mungu ametugeuza ndimi za moto. Unasikiliza nini? Imbere yawe hari iki? Mbele yako kuna nini? Hari ikibazo. Kuna shida. Hari indwara. Kuna magonjwa. Hari umuvumo. Kuna kulaniwa. Nibindi wenda tosobanura. Na mambo mengi ambayo siwezi kufafanua leo. Ese imbere yabyo. Mbele ya hayo yote. Ni wewe uganje. Wewe ndiyo una nguvu. Urategeka. Wewe ndiyo unaamuru. Cyangwa biragutwara. Ama ndiyo zinakuongoza. Iyo umuntu atinjiye mu mugambi w'Imana neza. Ikiwa mtu aingie ndani ya mpango wa Mungu vizuri. Au gutwara aratwarwa. Kuliko ongozo yeye, kuliko ongoze yeye anaongozwa. Kimwe. Jambo moja tu. Umwuka w'Imana wakiri. Roho Mtakatifu ambaye umepokea. Kurakora iki mu buzima bwawe? Unafanya nini ndani ya maisha yako? Ese wala wakiri ahubwo? Kabisa umepokea roho hiyo. Dukomere Imana mashi. Tushangilie sote kongamano sote. Biblia yavuze ngo Imana yaguhinduye cyo bita changing suko wari umeze. Biblia imesema ya kwamba Mungu ametugeuza si hivyo ambao ulikuwa unakaa. Kristo wenshi bavuga ko bazi Imana. Kuna wakati wamoja wanasema kwamba wanafa Mungu y'umwuka ni mwarera kuva yabo. Na ndani ya maisha yao hawaja kuwa na tunda la roho ndani ya maisha. Ninatareka nkubwire iki cyanditswe. Ndugu yangu, acha nikufahamishe maandishi haya. Makuru gusa asanzwe Yohana. Si habari hizi za nje tu peke yake. Si ni bintu wumva mu bwenge. Si mambo ambayo unasikiliza kwa akili yako. Ni cyanditswe ugomba gusenga Imana kugeza gisohoye. Ni maandishi natakikana ambayo uombe ili kufikia wakati ambao itatimiza. Abi Imana yahinduye ibirimo by'umuriro. Watu ambao Mungu amageuza ndimi za moto. Zahindutse ubusa imbere yabo. Magonjwa yamegeuka bure mbele zao. Impfu zahindutse ubusa. Vifo zimegeuka bure. Tuzamuni Imana wako. Tunyoshe Mungu utukufu. Wenda sinobarusha cyane ngo mbabazi. Siwezi kuwatokesha sana na kuwauliza. Lakini ese wabaye umbuniro cyangwa uracyari kujya bisanzwe? Nauliza, umekuwa moto ama ungali hivyo hivyo tu? Na none ubwo bwo banubwiki. Na hofu hiyo ni ya nini? Au kutizera. Kutokuamini. Haleluya. Haleluya. Niyagira dusomera cyanditse muri Luka. Watusomee katika kitabu ya Luka. 24 umurongo wa 29. Luka 20. Wadufasha yasoma yihuta cyane. Luka 24 mstari wa 29. Luka 24. Reka mwene data tufashe yihuta cyane. Sokrate wamkabidhi mic. Haleluya. Kadoezi Imana icubahiro. Amen. Amen. Kadutere haleluya twese. Tushaute haleluya sote. Haleluya. Haleluya. Shuti yanje. Ndugu yangu, ibi bintu mambo haya ugenda uzitondere neza. Nenda ukatembee pole pole. Jewe wenda shobora kutabikubwira neza cyane. Mimi naweza nisikueleze vizuri. Imbere y'ibibazo, mbele ya shida, urategeka cyangwa waratetete gusa waratuje. Unaamuru ama wewe unaendelea kutetemeka tu unatulia. Kirimi cy'umuriro koko bamuririmbye. Kabisa wewe ni ndimi ya moto, wewe muimbaji. Haleluya. Amen. Ushobora kwibwira ko waba umeze nka Daudi, Danieli, Yobu. Unaweza kujiuliza ya kwamba wewe ni kama Daudi, Yobu, Danieli hivyo. Ibi si bintu zawigira. Hii si mambo ambayo unaweza kujifanya. Ni mambo ambayo Mungu anafanya ndani mwako. Ibikorera abagabo baje n'abagore bakayirinda. Lakini inafanyia wazee na wamama ambao wamekuja wakaisubiri. Mungu w'Imana usanga Imana hanyuma Imana ikakwitwikira yo. Lakini roho Mungu anakuja, unakuta Mungu na Mungu yeye
Tengeneza vizuri. Reka twumve ijambo ry'Imana. Acha Ni tusikilize ijambo jambo. rifitanye isano n'iringiri. Ni jambo Bisaba ambalo- ko utegerezwa kubana n'Imana kugeza ku rwego wambara indi myenda. Ni maandishi atari ambayo isano. yanataka kuambatana na haya ambayo tumesoma. Dusome mu izina rya Yesu. Tusome katika jina la Yesu. ibice 24 umurongo Wa 49. Bibiliya iravuze iti Luka ibice 24 umurongo wa 29 baramuhata bati se waretse tukagumana kuko bwije Luka. Katurebe. Luka 24 29 49. Luka 24 mstari wa 49. aravuga ati kandi dore ngiye kubohereza ibyo data yasezeranye Aha. ariko mugume mu murwa kugeza ubwo muzambikwa imbaraga zivuye mu ijuru amen Buhagaze. Simameni hapo. Tuzamura Imana moko. Tumupe Mungu utukufu. Amen. Amen. Hari icyo bita kwihagararaho ukarusa n'ufite ikintu utacugira. Kuna jambo ambalo wanaita kujiamini hivyo. Kandi ntahandi biza bigaragarira. Na tena hakuna mahali pengine ambako Ni mbere inaonekana. y'ikibazo. Ni mbele ya shida. Abigishwa nta mbaraga bari bafite. Wanafunzi hawakuwa na nguvu zozote. Barazitegereje. Wamezingojea Yesu ibikorwa byose yakoze. Yesu kazi zote ambazo amefanya. Yarabanjije ahinduka umuriro. Yeye amegeuka kwanza moto. Amen. Amen. Abagabo b'Imana bose n'abagore bakoreshejwe n'Imana ku rwego rw'isi. Wazee wote na wamama ambao wamefanya kazi na Mungu kwa ulimwengu wote, Biblia yavuze ngo Biblia imesema ya kwamba, arababwira ngo ntimugende bisanzwe. akawaambia ya kwamba msitembee kikawaida. Aya ni amagambo afitanye sano n'ijambo rivuga ngo kuba mu cyumba cyo hejuru ugategereza. Haya ni maneno ambayo yanaambatana na neno hilo la kuwa kwa chumba cha juu na kusubiri. Kuboherereza iby'isi itagira. Akasema nataka kuwatumia mambo ambayo ulimwengu haina. Abakristo benshi batari umuriro, ikibaranga ni urusaku, akavuyo n'ibindi. Sababu ambayo inasababisha washirika wengi wasiwe moto ni fujo. Ibi nibyo vuga butumwa abashumba bacu barabizi. Ryari ritegerejwe kwitorero. Hii ndiyo injili ambayo ilikuwa inasubiriwa kwa kanisa. Ibi ni nabyo bitegerezwa kuboneka ku baririmbyi. Abavuga hata hii ndiyo inatarajiwa waimbaji wakae nayo na washirika wote. Dukomere Imana mashi cyane. Tushangilie sana kongamano. Mutegereze, ntimugende gusa nkuko muendelee kusubiri, msitembee kama ilivyo kawaida. Kuna nguvu ambazo nitateremsha kwa maisha yenu kufikia siku ama saa ambayo mtapokea. Tumupe Mungu utukufu. Haleluya Yesu. Haleluya. Kubalije ngo Yesu umwuka w'Imana ukurimo. Nimeuliza Roho Mtakatifu ambaye anakaa ndani mwako bisobanuriki inamaanisha nini? Ni Imana igutuyemo. Ni Mungu ambaye anakaa ndani mwako. Ubuzima bw'Imana buteye gute? Maisha ya Mungu inakaaje? Mungu twika. Ni kuchoma. Ni kuganza. Ni kuenea. Haleluya Yesu. Amen. Ni ugutegeka. Ni kuamuru. Mu ndimi z'amahanga bavyita dominium, ukaganza ugese. Ni hivyo. Ni kuenea mahali pote. Bishobora kuba bifitanye n'abakristo bake. Inaweza kuwa tunaweza kuwa na washirika wachache ambao wanakaa na mambo haya. Yes, ashimwe cyane ibintu. Nubundi Imana wenda zose abantu benshi bagira nuko nta matest ntibatugerageza. Na bahati zote ambazo tunazo ni kwa sababu hakuna test za kututeste sisi. Bashobora kukubwira ngo kubera kuri umukristo. Wanaweza kuambia kwa sababu uko ni Mkristo. Gendesha amaguru hejuru y'amazi. Tembea na miguu yako juu ya maji. Amen. Amen. Cyangwa kuko uri umukristo urikira imico. Ama kwa sababu wewe ni Mkristo, fata inyonjo ive akakubu. Chukua ugonjwa hiyo na uitoe. Wenda kubera ibo kuba tazi Imana kandi batayifite bakubaza nk'uwifite. Kwa sababu ya hao ambao mfahamu Mungu, hao wanakuuliza kama mtu ambaye anakaa na Mungu. Yes, ashimwe cyane beneta. Imana igufashe. Mungu akusaidie. Utegereze Imana. Usubiri Mungu. Kugeza ubuzima bwo mu ijuru bukwishye. Kufikia maisha ya mbinguni yaingie ndani mwako. Biblia nibivanga bayoborwa n'umwuka n'abana b'Imana. Inasema ya kwamba ambao wanaongozwa na Mtakatifu. Hayo si maneno ya kawaida. Hiyo ni maisha ya watoto wa Mungu. Bategerezwa kwambariza imbaraga. Lazima wajazwe na nguvu hizi. Tumupe Mungu utukufu. Haleluya. Amen. Tuzamuri Imana wako. Tumupe Mungu utukufu. Yes, ashimwe cyane. Amen. Abigishwa barazihawe. Wanafunzi wa Yesu wamezipokea. Biblia ngo bamanukirwa n'imbaraga z'umuriro. Biblia inasema kwamba wameteremshiwa na nguvu za moto. Manishi. Amen. Nibwo buzima bwa Danieli. Hiyo ndiyo maisha ya Danieli. Nibwo buzima bw'abagabo b'Imana batandukanye. Hiyo ndiyo maisha ya wazee wa Mungu. Yes, ashimwe cyane. Amen. Hasi nashatse kwatinda. Hapa sitaki kukawia. Reka twinjire mu ijambo rya kabiri. Acha tuingie kwa neno la pili. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ngiye kukubwira ikibazo ugira utazi. Nataka kufahamisha shida ambayo unakaa nayo ambayo haufahamu.
Mara moja kuna wakati unafikiria shida ni shetani na mapepo hivyo. Biragusaba kwitonda. Inakuomba kwenda polepole. Ukamenya ingorana hwiba. Ufahamu mahali kuna shida. Umwuka w'Imana ategerezwa kukubwira ikibazo. Roho Mtakatifu lazima akufahamishe shida ambayo unakaa nayo. Wasenga Imana imyaka ngo. Huwezi kuomba Mungu miaka na miaka. Umwuka w'Imana arike kukubwira ingorana. Na Roho Mtakatifu asikufahamishe mahali kuna shida ndani ya maisha yako. Ijambo rya mbere. Jambo la kwanza. Imana igufashe igutandukanye n'ubunebwe. Mungu akusaidie akutofautishe ama akuondoe pamoja na udhaifu. Ni France arabango délivrance du péché de la paresse. Ubunebwe Imana igukurimo. Udhaifu Mungu akuondoe ndani ya maisha yako. Tiwozishoboza wewe ubwa. Huwezi kujiwezesha wewe mwenyewe. Ubunebwe butuma udasoma ivyanditswe. Udhaifu unafanya usisome maandishi. Ubunebwe butuma udasenga Imana. Udhaifu unafanya usiombe Mungu. Ubunebwe butuma utihangana. Udhaifu unafanya usiendelee kuvumilia. Ubunebwe butuma utoja mu masengesho yo mu rukerera. Udhaifu unafanya usiende kwa maombi hayo. Ubunebwe ntibwotuma wiyiriza ntibikunda. Udhaifu huwezi kufanya ufaste. Ikibazo cyane cyinshi nubwo Satani gerageza n'abadayimoni bakakwanga. Shida ambayo inaingia na hata na mapepo ya kukataa. Ye kukubwira ikindi kibazo cyabutsikamiye utazi. Nataka kufahamisha ingine shida ambayo imekuzidi nguvu. Ubwo ubona utaririmba. Ukiona hauimbi. Ubwo ubona ivyishimo vyashize. Ukiona huna furaha tena. Ubwo ubona utacishimira Imana n'umurimo wawe. Ukiona tena ufurahie Mungu hata na kazi zake. Katuzamura Imana muko. Tumupe Mungu utukufu. Imana icyubahiro. Tumupe Mungu utukufu. Kadutera rero nimba twese turi. Tushauti haleluya ikiwa sote tuko hapa. Haleluya. Amen. Kadutera rero twese nabonaga n'abayumbege baririmbaga ngira ngo bazamutse cyane. Tushauti haleluya. Za haleluya nazo nta kibazo ziragira kuri bo. Tushauti hata haleluya zina shida yoyote. Haleluya. Haleluya. Ese igituma udakora igikorwa cy'Imana neza wavuze ngo ni wewe. Sababu gani? Sababu ambayo inasababisha usifanye kazi ya Mungu vizuri unafikiria ni wewe. Uko wabanye n'Imana ukijijwe niko kimese none. Vile umeanza kuishi na Mungu wakati umeokoka ndivyo hivyo unakaa kwa leo. Ese Imana wavuze ukiri Kongo ni yuhaye uvuga n'uyu munsi ni isaha. Vile Mungu ambayo umeongelea ambayo umeendelea kuhubiri ukiwa Kongo hata kwa leo hapa ndivyo unaendelea kumhubiri. Amen. Amen. Mumana ubuzima bw'Imana buracyari umukwiro muri wewe neza ubuzima bw'Imana. Maisha ya Mungu yangali yanajaa kama vile uliyompokea Mungu kitambo ndani ya maisha yako. Muri hangana cyane turasoma ivyanditswe nkabingahe. Utavumilia sana tutasoma maandishi kama dusome ijambo ry'Imana ryanditse muri Matayo. Tusome katika kitabu ya Matayo. Ngiye kukubwira ibintu bitatu wakwimenyereza. Nataka kufahamisha mambo matatu lazima uendelee kuzoeana nayo. Haleluya. Amen. Ubuzima bwawe n'Imana bukazahora. Maisha yako na Mungu yaendelee kuishi milele. Reka dusome Matayo 26 umurongo wa 41. Tusome Matayo 26 mstari wa 21. Reka mwene data dufashe ntabwo hari telefone zigwara na Bibiliya wenda yeza yifite cyane. Tacu. Kaduha Imana icubahiro. Tumupe Mungu utukufu. Haleluya. Amen. Tuzamura Imana nk'uko twese n'abari inyuma. Nyoshe Mungu utukufu. Amen. Amen. Ntabwo ibintu by'Imana bikorwa kujya gusabira. Hakuna kazi za Mungu zote ambazo zinafanya hivi. Ibintu by'Imana biba bifite umupango uko bikorwa. Mambo ya Mungu yote yana mpango jinsi lazima yapitie huko. N'abagaragu b'Imana bose barimo abashumba n'abavuga butumwa buri muntu w'Imana wese abafite kare abafite umurongo agenda. Hata watumishi wa Mungu wote wana mstari ambayo lazima watembelee. Kureba za guverinema zose za leta zigira gahunda. Hata uangalie serikali za nchi mbalimbali zote nazo zina mpango. Zose biba bifite umurongo. Hata na mipango ya Mungu yote iko kwa mstari. Kureba abantu b'Imana bakorera mu kajagari. Lakini ukiangalia watu wamoja wa Mungu wanafanyia ndani kwa mchanganyiko hivyo. Cyangwa bamwe bagakora basa n'abagononwa ngaho bitamureba. Ama wengine wanafanya kazi ni kama wanafanyia wengine watu. Soma tumve. Soma ndugu. Biblia iravuze iti mube maso. Musenge mutaja mu mwosha. Kubera iki avuze ngo tutaja mu mosha? Sababu gani anasema tusiingie majaribuni? Abahanga mu gusenga. Wataalamu kwa kuomba. Ntabwo baza basenga cyane ibibazo bigeze ku marembo. Hawaombi sana Mungu shida zikiwa hapo kwa mlango. Taranarangiza turacyagera kuri rya jambo navuze. Hata kama sijamaliza ndingani nitafikia kwa neno hili ambalo nimefahamisha. Tubizi ko byanditse muri Bibiliya Imana izirangiza urugamba rugeze ku marembo. Hata kama tunafahamu ya kwamba Mungu anatizama vita ingali huko kwa mlango. Hafi y'abakozi b'Imana ibihumbi basenga kare. Lakini kulingana na watumishi wa Mungu wengi sana wanaomba kitambo. Beleni kabisa. Ni watu ambao wanafanya kazi mbeleni sana. Mube maso. Muwe makini sana. Amen.
Amen. Ntabwo ari aya maso y'umubiri yagaragara gutya. Si macho hii ya mwili ambayo inaonekana hivi. Niri imbere muri wewe. Ni ndani mwako huko ndani. Ntabwo no kuba maso gusa ngo urakanuye bisanzwe. Na si kuwa makini hivi ukiangalia tu hivi kawaida. Pia kuna kujilinda ndani. Harimo no kwanga icyaha. Pia kuna kukataa dhambi. Harimo no guhinduka. Pia kuna kugeuka. Harimo no kumva umwuka w'Imana. Pia na kusikiliza Roho Mtakatifu. Dukomere Imana mashi cyane. Tushangilie sana Mungu kongamano sote. Muwe makini. Haleluya Yesu. Amen. Umuntu ashobora kukubwira amagambo atari meza. Mtu anaweza kukuambia maneno ambayo si mazuri. Lakini kwa sababu umeomba mbeleni, mambo hayo yanawageuza bure. Inaonekana ni kama mambo yote ambayo yameongea hayana mafaida. Kwa nini? Kwa sababu umejaa Roho Mtakatifu. Karibu wa Kristo wanafahamu historia tu ya Roho Mtakatifu. Hawawezi kutambua ambaye amejazwa Roho Mtakatifu, kuzaa matunda ya Roho Mtakatifu, kuongozwa na Roho Mtakatifu. Ni maneno matatu. Mungu asifiwe. Mtu anasema ni Mkristo lakini hapendi watu. Hapo sasa natangaza nasema nimeokoka kwa sababu nimejazwa na Mungu. Wengine wanatangaza huko mimi napenda Mungu na moyo wangu wote. Hakuna siku ambayo ametoa cha 10. Wengine wanasema nakaa na kiu ya kuomba sana. Lakini hana saa moja ambayo amepeana kwa Mungu. Bwana asifiwe. Amen. Mine data iyo uvuga ni kimwe. Ndugu yangu ukisema ni jambo moja. Iyo ukora ni kimwe. Na ukitenda ni jambo lingine. Hafi y'abanyamasengesho kenshi ntibaza bavuga. Karibu wana maombi wengi sana hawaongei. Unze no kubona makanisa menshi abantu banga abanyamasengesho. Hata naona makanisa mengi hawapendi waombezi. Ni bahaguruka abanyamasengesho nibaze timu y'amanisa. Wanasema waombezi ni wasimame. Ariko cyane sina ngombwa. Lakini si haitakikani. Kuko abanyamasengesho n'abantu bakorana n'Imana iyo bamaze kwinjira mu isi cyo bita kwinginga. Kwa sababu wana maombi ni watu ambao wanafanya na Mungu wakiingia kwa ulimwengu huo wa kuendelea kumsihi Mungu. Sina ngombwa ngo bavuge ngo twasengeke. Na si lazima waongee ya kwamba wameombea jambo hili. Imana ibibonye ngo abantu bazakorana nayo kugira ngo igenderere isi. Mungu imepata watu wa kuongea nao ili endelee kutembelea ulimwengu. Ikiwa uwe ni muombezi huwezi kujivune kwa wengine. Yesu ashimwe cyane tunavuga cyane urasenga gusa. Hata uongee maneno mengi unaomba peke yake. Musenge muwe makini muombe musingie majaribuni. Igitumutongana ntagusenga. Igitumutongana. Jambo ambalo nafanya uzidi kufanya mafarakano ama matetano. Igituma mwumva nabi cyane ibindi byo bavuze. Jambo ambalo nasababisha usikilize vibaya mambo ambayo wengine wanaongea. Urasenga Imana ikaguha imbaraga zo gutegeka. Unaomba lakini Mungu anakupea nguvu za kuamuru. Lekene data soma magambo wendangira ngo. Acha ndugu atusomee maneno hayo. Kadu Imana icubahiro. Tumpe Mungu utukufu. Haleluya. Amen. Haleluya. Haleluya. Kuwa mu buzima bwo gusenga nikindi. Kuwa ndani ya maisha ya maombi ni jambo lingine. Satani rabizi. Shetani anafahamu. Ibi izinezi ico Imana yashatse kuzagera irakizi. Shetani anafahamu jambo ambalo Mungu anataka ulifikie. Ngira abantu benshi mwese tuvuge wenda uretse ngababaye mu bindi bihugu. Nafikiri watu wengi bavuye imuhiri wacu muri Kongo. Isipokuwa watu ambao wameishi kwa nchi mbalimbali lakini watu ambao wametoka huko kwetu Kongo. Ngira ngo muzi imbaraga n'ubuzutse byabaye. Unafahamu wa mwisho ambao umepatikana huko kwetu milimani. Turi maso ariko. Haleluya. Amen. Abahanga babireba hashobora kuba hari ikintu Satani yarangije. Wataalamu ambao wanatizama inawezekana kuna jambo ambalo shetani ametizama huko. Siri ya revival chaburi ya buzutse reveil. Jambo ambalo linaambatana na uamsho hiyo. Ngirangize isani kubisemu ikintu kuburyo abantu batagomba guhuza cyangwa. Shetani sasa kachapa kitu ndani ili watu waendelee kutengana. Wewe ukagira ngo na amahoro. Wewe unafikiria kwamba ni amani. Umuntu ashobora kwango kanaka ntazaja mu ijuru nkaho ari mahali ambako mtu anasimama anasema ya kwamba fulani yeye hata ingia mbinguni kama mbinguni yake. Mwese ukumuri hano. Hivi sote tuko hapa. Satani izi ikiremereye uzagera hu nyuma y'imyaka iri imbere. Shetani anafahamu jambo nzito ambalo tutafikia kwa miaka ambayo iko mbele. Amagambo mwasomye muzanditwa arabango Yesu siwe bavuze ko babonye. Maneno ambayo tumesoma inasema ya kwamba Yesu, maandiko yanasema ya kwamba Yesu si ambayo wameona. Babonye inyenyeri ye. Wameona. Umutima ni ukunze ariko umubiri ufite intege nke. Yongera kugenda ubwa kabiri arasenga ati
data niba bishoboka iki gikombe kindenga. Aho nushaka kwareke subira haruguru gusa gatoya. Rudia juu kidogo. Mube maso musenge mutaja mu mosha. Umutima ni ukunzi ariko umubiri ufite intege nke. Ni hapo. Roho ilazi. Roho inafahamu. Lakini mwili ni dhaifu. Ariko umutima ufite intege nke. Turi kumwe ariko. Tuko pamoja. Abagabo benshi bakunze kuvuga ngo niperuka gusenga kiri Kongo. Kuna wazee wengi wanasema kwamba mimi nimeomba tu nikiwa huko Kongo. Abadamu benshi n'abahungu benshi bavuga ngo nje kwigiriza zaranze. Hata hatuna vijana na wamama wengi wakuje wafaste hapa. Imekataa. Uri kirimi cy'umuriro cyangwa turi. Wewe ni ulimi wa moto ama miali ya moto? Miali ya moto. Turi kumwe ariko bene data. Tuko pamoja. Uzubona abandi biyiriza ugasigara ukagira ngo nibo. Unaona wengine wanafunga, wewe unafikiri nini? No kubaza ikibazo kimwe gusa. Naweza nikakuuliza jambo moja. Ubuzima bw'Imana bwose buhera mu mbaraga Imana yageni. Maisha ya Mungu yote yanaanza kwa nguvu ambazo Mungu ameandaa. Kandi muri izo habamo kwiyiriza. Tena ndani ya nguvu hizo kuna kufunga. Ni ibanga Yesu yasize avuze. Hiyo ni siri ambayo Yesu Kristo ameacha akisema. Umutima ukunze gusenga. Moyo unataka kuomba. Igituma ubona ivyo upanga bigapfa. Umubiri ugira intege. Shida ambayo inasababisha mambo ambayo yanatoa yanafariki ama yanakufa ni mwili ambao una udhaifu. Wanasema ya kwamba wachungaji munisamee, sitaongeza kutubu fungo la 6 batarashira akabarachihana. Nyuma ya miezi 6 anatubu tena. Mwili ni dhaifu. Takindi umubiri ufite intege nke. Yesu ashimwe cyane bineta. Abandi agahagurukana ngo bagiye Masaina gusenga bakagenda. Wengine wanasema wanatoka wanaenda mlimani kuomba Masaina. Ukaba nkubaza nk'umuntu gatoya ngo ese amasaha wamaze uvugana n'Imana. Unauliza mtu umefanya masaa mangapi ukiongea na Mungu? Amasaha wamaze usoma ivyanditswe vyera. Masaa umefanya masaa mangapi ukisoma maandiko matakatifu? Imisi wavuze uzomara wiyirije. Siku ambazo umesema ambazo utafanya ukifunga. Uwo mutesta gusaka bazo kamwe gatoya. Unaweza ukamteste kwa swali ndogo tu. Unamuuliza ya kwamba mambo hayo umeyafikia ama sikindi igituma atabigeraho ni kimwe gusa. Shida ambayo inasababisha asifikie mambo hayo ni jambo moja. Ni mwili una udhaifu. Haiwezi rero watindanye n'Imana. Sasa wakati wote ukikaa na Mungu. Haleluya. Amen. Duweze Imana icyubahiro. Haleluya. Mungu tukufu. Imana iguha imbaraga zo kunesha. Mungu anakupa nguvu za kukuwezesha. Nuko wenda ufite imbaraga zirenze z'abandi. Imana yakuza. Usifikirie ya kwamba ni wewe una nguvu ambazo zinazidi za wengine. Mungu ndiye anakuwezesha. Hii ni wakati wako wa kuuliza Mungu. Unauliza Mungu ya kwamba mahali nimekanyanga na nyayo yangu nimepapewa ama iko kwa uwanja wengine. Uovu wako wa kwanza ni adui wako wa kwanza ni mwili wako ambao umekushinda. Turi maso ariko sisi viongozi wa makanisa ambao wako hapa ndio wanafahamu mambo mengi. Haleluya. Niwo batuye wewe ni Imana yaduhaye. Hao ndio wanatuongoza, ndio Mungu ametukabidhi. Abakristo wangana kiyo mara masaa 6 kuri telefone hayareba. Ni Wakristo wangapi ambao wanaweza maliza masaa mingi sana wakiwa kwa simu? Abagabo wangana kiyo mara masaa 4 kuri television hayareba. Ni wazee wangapi ambao wanaweza maliza masaa mingi wakiwa kwa TV? Ushobora kubaza ikibazo kimwe. Unaweza kuuliza swali moja. Wari wamara na masaa 2 wavugana n'Imana ntakaririmbo. Unaweza ukamaliza masaa 2 ukiongea na Mungu bila hata nyimbo. Reka mbabwire. Acha niwafahamishe. Abanzi batatu tugira uwa mbere ni umubiri. Adui wa kwanza watatu ambao tunakaa nao. Wa kwanza ni mwili. Wa kabiri ni isi ishaka ko tutinjira mu Mana neza. Wa pili ni ulimwengu huu ambao haitaki tuingie kwa Mungu vizuri. Satani ibiri umutima idashaka ko winjira mu mbaraga. Adui wa tatu ni shetani ambaye anakaa ndani ya moyo ambaye hataki uingie kwa nguvu za Mungu. Kugira imbaraga kubindi. Haleluya. Amen. Kugira imbaraga kubindi. Kwa sababu gani unakaa nguvu kwa mambo mengine? Kuvyuka mu rukerera gucya butaraca. Mbona unaamuka asubuhi mapema sana? Kandi ni ngombwa, kandi ni ingenzi. Tena ni lazima na tena ni kubera ubuzima bw'abantu babarimo. Kwa sababu ya maisha ambayo tunakaa. Ni ryari? Ni siku gani? Haleluya Yesu. Amen. Wo kwibaza kibazo ndicho naingiye kukubaza. Unaweza ukajiuliza shida ambayo inakaa kama ambayo nilikuwa nataka nikuulize. Isaha yawe nimbari y'urukerera cyangwa nimbari ya nijoro. Saa yako ikiwa ni ya usiku ama ni ya asubuhi. Nacho bita ku maintenance. Donc warayifashe yabaye ihame cyangwa. Hiyo saa yako kabisa umeshikilia kabisa. Twakome Imana mashi. Tushangilie Mungu sote. Haleluya Yesu. Ibintu bitatu. Mambo matatu.
ambayo anatakikana uzidi kukaa nayo ili maisha yako yaendelee kukaa na Mungu na uzidi kusoma neno la Mungu. Jambo la kwanza ni discipline. Discipline sikindi na yuko umuntu yayita mu rurimi rwacu. Discipline hivyo wanasikia. Umuntu udakinana, umuntu ukora ibintu. Ni kama mtu ambaye hachezi, hana michezo. Ni umuntu ubaha. Mtu ambaye anatii. Mwene data reka nkubwire. Ndugu yangu acha nikufahamishe. Abantu batanga ivyifuzo ngo abandi babasenga. Watu wanatoa mahitaji ili wengine waombee. Ariko hari icyifuzo wotanga nubwo ugitanga mu isi yose. Lakini kuna hitaji ambalo hata kama ulitoe ulimwenguni pote, batogusengera, ambalo hawawezi wakakuombea. Ni kugusengera ngo ugire discipline. Ni kukuombea ili ukae na discipline. Ico gihe uzofata ivyemezo wenyine. Wakati huo wewe ndio utachukua maamuzi yako. Waangereza ndio wango to decide. Waangereza ndio wanasema hivyo. Uvuge ngo kuva none wewe ndiye utaamua. Ndarambiwe n'ubu bunebwe. Tangu leo nachoka na udhaifu huu. Pisemwo gusenga kandi zasenga. Mimi naamua kuomba tena nitaomba. Dukomere Imana mashitani. Tushangilie sote kwa maana sote. Discipline ni kitu cha mbere. Discipline ni kitu ya maana sana. Wakristo bose barasenga. Washirika wote wanaomba. Umuntu wese yohanura Imana yake. Yoyote anaweza katabiri ikiwa Mungu ametaka. Uhanura gute, usenga gute ubuzima bwawe bw'Imana. Lakini unaweza ukatabiri vipi na unaweza kuomba vipi bila maisha yako impano y'Imana ariko kubera kubura discipline ntubikore neza. Kuna wakati unaweza kupewa karama ya Mungu lakini kwa sababu ya kosa discipline hautafanya kazi vizuri. Yes, ashimwe cyane minute. Kandi muri discipline niho haguhesha imbaraga zo kugira ngo uneshe baba daimoni badashaka. Tena kwa discipline hiyo ndipo unatoa nguvu za kuzidi kushinda mapepo hayo yote ambayo hayataki usonge mbele. Munagenda mufasha bene data. Alichoza bita umubiri wa kamere udashaka kukorana n'Imana. Kuna jambo ambalo wanasema ya kwamba mwili wa kamere turabyumva. Haleluya. Nafsi cyangwa utu wakale. Icyo bita nature pécheresse. Ngo ubwo buzima. Maisha hayo budatumutsinda bazimu. Ambayo haifanye ushinde mapepo. Tibosenga. Huwezi kuomba. Ugira ngo upime bikanga. Unataka kupima inakataa. Nubwo babwonyine bwo tumutiyira. Hata na hofu yenyewe inafanya usifunge. Kuberiki. Kwa sababu gani? Tumpe Mungu utukufu. Haleluya, yes. Haleluya. Ikiwa Mungu amesema ya kwamba watumishi wangu nitawafanya dimi za moto. Ikavuga ngo umukiranutsi wanje ashiruka ubwoba nk'intare. Na anasema mwenye haki wangu anaisha woga ama hofu kama simba. Ikavuga ngo niwumvira Imana ukayubaha Imana izakugira umuti. Na anasema ya kwamba ukitii Mungu na kumtii kabisa Mungu atakufanya kichwa. Turi kumwe. Tuko pamoja. Ikibazo ni kimwe. Shida ni moja. Ivyo kwa bitatu babaye ivyo. Mambo hayo matatu ambayo tuongea umekaa kama hayo mambo. Ayo kuratekereza discipline ya Yosef. Lakini unafikiria discipline ya Yosef. Kuratekereza discipline ya Daniel. Unafikiria discipline ya Daniel. Kuribaza ko mu Mana haba kantu kamwe gusa. Unajiuliza ya kwamba ndani ya Mungu kuna kaa jambo moja tu peke yake. Tuzi kabagabo b'Imana n'abagore abahungu n'abakobwa bakirijwe azava mu rwego aja mu rwego. Kufahamu ya kwamba wazee ambao wameokoka na mama ambao wameokoka na vijana ambao wanatoka kiwango kimoja wanaingia kiwango kingine. Amagambo avuga abateye n'isoni no mu bana batoya. Lakini wengine hata maneno ambayo wanaongea hayo maneno ni maneno ya aibu. Biblia inavuga ngo kiri umwana navuga ivy'ubwana. Biblia inasema ya kwamba nikiwa mtoto nilikuwa nasema mambo ya watoto. Hata nafikiri kama watoto. Lakini wakati nimeingia ndani ya Mungu nimetoka kwa mambo ya utoto. Tumupe Mungu utukufu. Mungu wa mfalme wetu Mungu akupe nguvu za kushinda mwili. Amen. Jambo la pili nico bita kumva inyota y'Imana. Ni jambo hilo la kusikia la kuwa na kiu ya Mungu. Ni ibintu nahawe mu minsi yashize numva. Haya ni mambo ntangara Imana cyane. Haya ni mambo ambayo nimepokea kwa siku ambazo zimepita. Abakozi b'Imana muzi Imana. Watumishi wa Mungu ambao mnajaa Mungu. Ikintu mutegerejwe kusahari ya hanze. Jambo ambalo natakikana mfanye hapo nje. Ni kugeuza. Haleluya, Yesu. Haleluya. Abantu benshi bakiri mu byaha. Watu wengi ambao wangali kwa dhambi. Bahindura gute utari umuriro utari intare. Unaweza ukawageuza vipi? Wewe si simba, wewe si ndimi ya moto. Habe n'abakastoma mwamuhagararanye gutya akora kukureba gutya. Hata na wakastoma ambao mnakaa nao wakikutizama hivi tu. Amen. 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 Haleluya, Yesu. Amen. Iyo intentionality yo kumva Imana muhagararanye n'ingenzi. Jambo hilo la kusikia ndani mwako ya kwamba unasimama na Mungu ni jambo la maana sana.
Reka mbabwire ikintu kimwe cyakaga. Cha niwaambie jambo moja la kuofisha sana. Hari abakristo benshi bamara kwinjira mu rwego kanaka. Kuna washirika wengi wakisha kuingia kwa kiwango fulani. Turi maso. Tuko wenda abonye promotion. Labda amepata promotion. Cyangwa wenda ageze mu rwego rw'ubukire yatangiye kubona amafaranga menshi. Ama amefika kiwango ya kuwa tajiri, ameanza kupata pesa nyingi. Cyangwa avuye wenda mu continent imwe, wenda avuye ku ama ametoka kwa nchi fulani na ku rwa rwego rugakuraho kuba kw'Imana. Ngazi hiyo inaondoa kuwepo kwa Mungu ndani mwake, yeye anajifikiria kwamba yeye ni ajabu. Wibutsa abasigaye begere yantebe bitwaje intwaro zose z'ukuri tuzamuke wa musozi wera. Uzugira ngo nabagabo b'Imana bose. Unafikiria kwamba ni wazee wa Mungu wote? Uzugira ngo nabapasteri bose. Unafikiria kwamba ni wachungaji wote? Uzugira ngo nabavuga butumwa bose. Unafikiria ni wainjilisti wote? Uzugira ngo nabanyamasengesho bose. Unafikiria kwamba ni waombezi wote? Bakimeze nka Karibu ko yavuze. Ambao wamekaa kama Karibu kama vile amesema. Ni ya vilimanga peni. Imbaraga na nifite. Nguvu ambazo nilikuwa nazo. Nubu nizo ngifite. Hata kwa leo ndizo cyane cyane yuri mu kibazo. Sana sana ukiwa kwa shida. Cyane cyane yuri nko mu burwayi cyangwa sana sana ukiwa kwa magonjwa. Cyane cyane yuri nko mu buhunzi. Sana sana ukiwa kwa kimbizi. Bategerezwa ijuru ritegerezwa kureba. Lazima bingu itizame. Ukimumuka. Itizame ikiwa kabisa ungali ndani ya Roho Mtakatifu. Haleluya, yes. Haleluya. Imana y'umwami wacu. Mungu mfalme. Yeye atufananishe na watu wa ndugu zetu ambao. Ndio sababu Daudi amesema ya kwamba hata ningali kwa Roho Mtakatifu. Tushangilie sana wa ndugu. Mungu anakuomba uendelee kusikia kiu ya Mungu ndani ya maisha yako. Mungu amefahamisha taifa la Israeli akasema ya kwamba mumenitoa na mimi nimeenda kabisa. Asifiwe. Nicho bita kwiyumva kuri gitangaza Imana ikimuka. Jambo hilo la kujisikia wewe ni kitu fulani, Mungu unaondoa Mungu ndani ya maisha yako. Ubukire kuri bamwe icho bita umuhimbo. Utajiri kwa ndugu zetu wa moja. Mukangura basinziri. Mwamushi ambao wamelala. Tuzamuni Imana muko. Tumpe Mungu utukufu. Haleluya. Haleluya. Muri biriya bisubizo Imana uracyayireba uko wayibonaga mbere. Kwa majibu hayo yote wewe ungana unatizama Mungu kama vile ulikuwa unaitizama kitambo. Tagikomeye imbereye yahawe izina risumba yandi. Haleluya. Haleluya. Kadusome Zaburi twihuta. Tusome Zaburi tukienda haraka. 42. Daudi wari president w'igihugu. Daudi ambaye alikuwa mfalme wa nchi. Mana ishimwe bene data. Mungu asifiwe ndugu. Umuntu ushobora kuvuga ngo ntiyongera gukorana n'Imana ngo amaze kumenyana n'abantu babakire runaka. Mtu ambaye anaweza kusema hawezi tena kufanya na Mungu kwa sababu tayari ameanza kuwa na mawasiliano na watajiri fulani. Abahanga b'abanyamwuka bavyita kwikanga, warikanze. Wataalamu wa kiroho wanasema kwamba ni kushituka, umeshituka. Wenda abagabo b'Imana bari hano muzi umugabo bita Kayanja. Inawezekana watumishi wa Mungu ambao wako hapo wanafahamu mtumishi wa Mungu Kayanja. Ashobora kuba afite indege nziranye n'abapasteri. Inawezekana anaweza kuwa akona ndege. Aracaryama imbere y'Imana nka Kayanja. Yeye angali anakaa analala mbele ya Mungu kama Kayanja wa kitambo huko. Yes, ashimwe cha afite indege. Yeye anakaa na ndege yake. Haleluya. Amen. Tiyakagira urwego ruzotuma Imana yimuka. Kusiwe kiwango chochote ambacho utafika na ufanye Mungu atoroke ama atoke ndani ya maisha. Na amahoro. Turashiramo indirimbo na amahoro. Ni amani. Wa Kristo wanahesabu miaka bali mwenendo wao hao kamili. Usipoteze bure wokovu wako, chunguza moyo wako, Bwana anaita. Intentionnalité de sa présence. Imana igomba kugaragara muri wewe. Mungu lazima aonekane ndani ya maisha yako. Amen. Mungu asiondoke ndani ya maisha yako. Mungu amefahamisha taifa la Israeli, mwende mkaulize Shilo mahali nilikuwa nakaa. Mimi sikai tena huko, nimeondoka. Siasa yenyewe inafanya Mkristo aondoke ndani ya mpango wa Mungu. Kufahamu habari ambazo zinaendelea kwa nchi yako, hakuna dhambi hapo.
urara barakanye ngo kanaka yavuze ikintu kanaka, lakini unalala ukikasirika kwa sababu fulani ameongea jambo hili. Cyangwa uzira ngo umunsi ni wawe, umunsi ni w'Imana si wawe. Unafahamu ya kwamba siku ni yako, siku ni ya Mungu si yako. Bitirira iminsi ngo ni yabo si wawe. Una wakati watu wanajiitilia masiku lakini siku si yako. Mbere yuko avugana n'Imana, unakuta asubuhi mtu mbele kwanza afanye maongezi na Mungu anakasirika. Umunsi nabi kandi si ni wawe, igitondo ni cy'Imana. Siku hiyo si yako. Asubuhi ni ya Mungu. Igitondo ni cy'Imana niko yo kujya. Asubuhi ni ya Mungu, ndivyo Yobu amesema. Haleluya. Amen. Kubaho kw'Imana wa muvyeyi we nubwo wogira abana 10. Kuishi kwako kwa Mungu hata uwe na watoto 10. Muhungu we wa mukobwa nubwo wogira bene wanyu hano. Kijana msichana. Ikiwa hata uwe na ndugu nje kwenye nchi za ngambo, ikiwa hauna Mungu ni bure. Kamwe na data some gatoya. Acha ndugu wasome. 42 umurongo wa 3. 42 mstari wa 3. Katwumve kubaho kw'Imana Daudi yavuze. Yari president ariko ntigeze yiringira imbaraga z'abantu. Lakini yeye hakuwahi kuamini nguvu za watu. Sashimwe cyane bene data. Amateka yo kuyiriza yakozwe n'umugabo w'Imana bita Ezra. Tigeze ahamagara president w'igihugu ngamuhinga. Historia ya kufunga imefanyika na mzee ambaye anaitwa Ezra. Yeye hakuuliza mfalme jambo lolote. Aravuze ngo umutima wanje ugirira Imana inyota. Babarira gatoya nushaka kwereka umurongo wa 2. Anzia kwa mstari wa 2. Fata Bibiliya usome nico kiba cyatuzanye hano. Mana ishimwe cyane bene data. Amen. Musome nyote Biblia hapa. Ntabwo ari hano gusa honyine ni wawe. Si hapa hata nyumbani huko. Ibi ni bitatu biza bitumuhora mu buzima bwo gusenga. Haya ni maneno matatu ambayo yanakufanya ukae kwa maisha ya kuomba na kuzidi kukaa maisha ya kusoma maneno maandiko matakatifu. Abantu benshi discipline yarabuze ntayo. Watu wengi discipline imeisha kabisa. Nazumureba ntumenya na gahunda ye. Hata ukimtizama hata mpango yake. Nawe uretse kumureba hata yeye mwenyewe hajifahamu kabisa. Kutagisenga, kutakiririmba. Uombe tena, hauimbi tena. Wahuye n'ibibazo, nta bibazo. Nasema kwamba tumekumbwa na shida, ni discipline ambayo imekosa. Zarabuze zararangi. Nta murongo warashize. Hakuna mpango imeisha kabisa. Turi maso bene data. Uzina ngo hari ikintu cy'Imana umuntu yokora bitari ku murongo gutya mu ijuru. Unajua ya kwamba kuna kazi ambayo mtu anaweza kufanya ambayo haiko kwa mpango wa Mungu. Nzo mugabo w'Imana wanditse na bisomye n'amaso yanje. Kuna mzee mmoja ambaye wa Mungu ambaye ameandika nimesoma na macho yangu haya ya mwili. Yaranditse arabangu uyu muntu yakoze ibintu gusa adasenga. Ameandika akasema kwamba ikiwa mtu amefanya mambo bila kuomba. Ngo bakoze icyo bita mauvais calcul ngo hapo umefanya hesabu ambazo ni mbofu. Tubakoze ibintu neza nshuti yanje. Nimbura umukristo utegerezwa gusa n'abanyejuru. Ukiwa wewe ni mkristo lazima ufanane na watu wa mbinguni. Mana ishimwe. Amen. Ubundi wokorana n'Imana gute mudahe muvugana. Na unaweza kufanya na Mungu kivipi na hamuongei na yeye? None se abantu bose bafite bene wabo n'abafite inshuti zabo hanze ho bakongo ho bahirya no hino singira ngo bazabavugana gutya. Sasa watu ambao wanakaa na watu ambao wanakaa kwa nchi tofauti si wanaweza wanaongea kwa sababu Yesu yaba ari umuvandimwe. Yesu anaweza kuwa ndugu. Imana yoba ari umwami n'umukiza cyangwa Mungu anaweza kuwa mfalme na mkombozi. Umwuka wera wora usigiwe. Na Roho Mtakatifu inawezekana umeachiwa ukazutatira igihango ntimukorane ntimubane. Baadaye hautafanya na yeye na hautaishi na yeye. Marangiza ngo nyoborwa n'umwuka. Baadaye unasema unaongozwa na Roho Mtakatifu. Aravuze ngo nkuko imparakazi yahagizwa no kwifuza imigezi. Ubone Daudi. Niko umutima wanje wahagizwa no kwifuza Imana no kukwifuza Mana. Yana amagambo akomeye cyane. Umutima wanje ugirira Imana inyota. Imana ihoraho. Hagarara gatoya. Simameni hapo. Haleluya. Amen. Tuzamuri Imana muko. Tumupe Mungu utukufu. Imana ishimwe. Amen. Uretse kubwira Imana icifuzo ushaka kwigusubiza. Hata kama isipokuwa kuambia Mungu itaje lako ili Mungu akujibu. Kubaza naka kantu gatoya. Naweza nikakuulize kitu kadogo. Arubwo wari wazahana imbere y'Imana aho bahano ku gatuti cyangwa handi. Kuna siku ambayo imewahi kuja hapa mazabauni ama hapo. Ukamara iminsi 3. Na ufanye siku 3. Waje kubwira Imana kuyikunda. Ukija kuambia Mungu ya kwamba unampenda. Turi kumwe ariko tuko pamoja. Hachifuzo kirimo chinzu, hachifuzo kirimo hakuna hitaji la nyumba, hakuna hitaji la kazi, hakuna hitaji la watoto, hakuna hitaji la process. Hakuna, unafanya siku 3 ukifahamisha Mungu ya kwamba unampenda. Amen. Amen. Oya inanimbajije ico kibazo cyo ninka ngitereye gusa wenda simbajije umuntu wase. Hapo nimeuliza ni kama swali hiyo nimerusha tu peke yake. Daudi yaranditse ku 18 aravuga Mana. Daudi ameandika ku 18. Amagambo 7. Akasema maneno 7. Mana ishimwe. Imana iravuga ngo kubera uwo mutima wawe Daudi.
Mungu akasema kwa sababu ya moyo wako huyo Daudi, sinzakubesha, sitawahi kukudanganya. Ibrahimu kubera gukunda Imana, Ibrahimu kwa sababu ya kumpenda Mungu, Imana ngo nguyu Isaka ndamutanze, yeye akamwambia Mungu ndiye huyu Isaka namtoa. Imana ngo kubera ichukoze Ibrahimu, Mungu akamfahamisha kwa jambo hilo ambalo amefanya Ibrahimu. Ngiye kurimbura Sodoma, siwezi kudanganya, nataka kuangamiza Sodoma. Urwo kubango nsengera mu itorero rya Kristo kwisinje niyo nsengera, toka kwa kiwango ya kusema ya kwamba unaongea kwa kanisa hilo kama ni mshirika wa sema. Hizo ngivyo bigumane ni address, mambo hayo kae nayo, hiyo ni address pekee yake. Injira mu rwego rwo kumva ko, ingia kwa kiwango ambayo inasikia ya kwamba wewe ni Imana muri umwe, wewe na Mungu ninyi ni watu wa moja. Dukomere Imana mashitani bine, tushangilie sana watu. Ni Umunyakenya waririmbye iyo ndirimbo ngo neko na Yesu ni so wake. Kuna ndugu Mkenya ambaye ameimba akasema hivyo, bivuga ngo nje na Yesu turumwe, akasema mimi na Yesu ni wa moja. Haleluya, amen. Icya gatatu, jambo la tatu, kugira ngo tutaza kubatindira, ili tusije kukawia, nico bita organisation ukuntu kuri bintu, ukuntu bintu yabipanze, ni jambo ambalo linaitwa ni mpango, vile mambo yameandaliwa, yamepangwa. Amen, 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 amen. Buri kintu cyose, kila jambo lolote iyo chabuze umurongo, ikiwa imekosa mpango, kirapfa, inaharibu mambo. Kenshi rimwe na rimwe ibintu byose waho ukora iyo bidafite umupango, mambo yote ambayo unafanya bila mpango. Aya masaha nayo gukora iki? Masaha haya ni ya kufanya hizi kazi. Aya ngaya nayo gukora iki? Na haya ni ya kufanya hizi kazi. Ivyo bintu utabigira, ikiwa hauna mpango hiyo, hari ibintu byinshi ubuze mu buzima bwawe. Kuna mambo mengi ambayo unakosa ndani ya maisha yako. Zabagabo b'Imana barimo abagabo bamwe wenda baracari abandi barapfuye. Nafahamu wazee wa Mungu wengi sana, wamoja wangali hayo, wengine wamefariki. Utomubona. Kuna masaa ambayo huwezi ukamuone ndani yake. N'ubundi umuntu w'Imana, hata mtu wa Mungu, ukurikije uko amagambo yanditse avuga kuri Elisa, ukifatisha jinsi maneno yaandikwa kwa Elisa, ntabwo aboneka iminsi yose, haonekani siku zote. Haleluya, amen. Uwo mugore yafushira umwana ngo abwira umugabo ngo mpeze indobo. Mama huyu amepoteza mtoto, akaambia Elisa, mumbone ko z'ukwezi organigram ni mwanzo wa mwezi vile mpango unakaa. Elisa nti wamubona, Elisa huwezi kumuone. No, abakozi b'Imana akanya kose arabonetse, lakini wakati wote watumishi wa Mungu kila wakati anaonekana. Yesu utarakoze icyaha waburaga igihe kimwe na kimwe, wewe urinde. Hata Yesu ambaye hakufanya dhambi hata moja, naye alikuwa anakosekana wakati moja. Amen, amen. Ibintu byose ukora ntukazifa kubikora gutya gusa. Mambo yote ambayo unafanya usi unayafanya hivi lazima uyapangwe. Yes, ashimwe. Amen. Yes, ashimwe cyane. Amen. Ibi ni ingenzi cyane inshuti z'Imana. Hii ni maneno ya maana sana. Kuko hari abantu benshi ashobora gutwarwa n'igihe akazabwira abantu ati none twari twapanze ko dusenga, none twarebye televiziyo amasara. Kwa sababu kuna wakati wengi ambao watu wamoja wanaweza pelekwa na wakati wanasema ya kwamba nimechukua wakati mrefu nikitizama TV. Ta organization, hakuna mpango. Ibintu uko bipanze sibyo, jinsi mambo yamepangwa si hivyo. Munemerere nsome cyanditse, munikubalie nisome maandishi haya. Haleluya, amen. Kigiye kutwinjiza muri wa mwanya navuze ni wa gatatu, ambayo inataka kutuingiza kwa wakati huo watatu ambao nimewafahamisha. Tugiye kureba abagabo b'Imana n'abagore, tunataka kutizama wazee wa Mungu na wanawake wa Mungu. Amen, amen. Uko bateye muri bo, jinsi wanakaa ndani ya maisha yao, niko bateye ni nyuma gutya niko tubareba. Jinsi wanakaa ndani mwao ya maisha yao ndivyo wanakaa huku nyuma kwa mwili. Ese arabu jambo ry'Imana rivuga ngo turi inzandiko. Nauliza, kuna mahali ambako Biblia inasema ya kwamba sisi ni barua, nyaraka. Reka ndeke kugora abashumba n'abandi. Hata niache iryo jambo mwararisomye namwe kusumbua viongozi. Niulize hapa, jambo hilo mmelisoma? Amen. None si rupapuro, hari umuntu wosoma urupapuro rwanyagiye ugapfa kumenya ibirimo. Sasa unaweza ukasoma kivipi karatasi ambayo imelowana na ufahamu mambo ambayo yanaandikwa ndani? Ndowana. Bazaba gusoma gutya bakamenya ngo uri Mukristo cyangwa tu. Wanakusoma hivyo wanafahamu ya kwamba wewe ni Mkristo na wewe si Mkristo. Si ibintu wigira, bazaba bireba. Si mambo ambayo unajifanya, ambao wanajaa Roho Mtakatifu wanaona mambo haya. Ngiye gusoma icyanditse. Nataka kusoma maandishi haya. Haleluya. Amen. Nushake uze kugitindaho cyane, ugende nugeri muhira ugisubiremo. Hata natarajia uendelee kukawia kwa maandishi hayo, hata ukitoka hapa, hata ukifika nyumbani uendelee kufikiria na ujiulize. Urakibaza ibibazo bibiri. Utajiuliza maswali mawili. Ikibazo kivuga ngo ese, jambo la kwanza, swali la kwanza, uko nteye mu Mana,
jinsi nakaa ndani ya maisha ya kimungu, ni kuimana ibona hano hanze, ni hivyo ambavyo Mungu ananiona hapa nje. Ni nako nanje niyiziho. Hata ni hivyo na mimi najifahamu hivyo. Abantu bazi. Hata ni hivyo watu wanafahamu. Dusome ijambo ry'Imana ryanditse mu gitabo. Tusome neno la Mungu. Abami ba kabiri. Wafalme wa pili. Wenda turaza kuongera dusome. Ahandi habiri muri hangana cyane kuba wenda twasoma izanditswe byinshi. Baadaye n'amahoro y'Umwami wacu. Tutasoma tuzamuri Imana Mungu. Tumpe Mungu utukufu. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ibi byose birakenewe. Mambo haya yote yanahitajika. Wokura gute mu Mana? Huwezi kukua, unaweza kukua aje ndani ya utumvira Imana utagendera mu mahame yawe bila kumutii Mungu, bila kuongozwa na amri za Mungu. Yes, ashimwe. Niyo mpamvu uzibona abantu benshi bananiwe. Ndio sababu unaona watu wengi wameshindwa ndani ya safari. Yaratangiye ariko ntuzi kibazo yahuye na yeye ameanza, lakini ujue shida ambayo amekumbana nayo huko mbele. Mu minsi yashize igihe nariko nsenga nibajije ikibazo kimwe gusa. Kwa siku ambazo zilipita nilikuwa nimeomba nikajiswali swali moja. Kivuga ngo ese ambayo inasema hivi. Abakristo benshi batangiye biyiriza. Washirika wengi wameanza wakifunga. N'ubu baraciriza. Akajiuliza hata kwa leo ngani wanafunga? Uretse no kuyiriza. Hata tuache kufunga. Nimba barere ku minsi ibiri. Iminsi yari yongereye. Kiwa wameanza kwa siku mbili, siku zimeongezeka. Icyo ni kibazo cya kabiri. Hiyo ni swali la pili. Kibazo cya gatatu. Swali la tatu. Cyangwa kuyiriza kwa rashize. Ama kufunga imeisha. Ngaba abavyeyi bacu mu mwuka barabizi. Hawa ni wazee wetu wa kiroho wanafahamu. Paulo yatangiye yiyiriza. Paulo ameanza siku Mungu amemuita. Amefunga siku ya kwanza. Ufata umugabo gutya kazananda. Anania ndiye alikuwa anamshikilia mikono kwa sababu ya mafungo ambayo alifanya. Arinda soza aciyiriza. Akafikia wakati ya kutamatisha safari yake akiwa kifunga. Reka 19 niho tugiye gusoma umurongo wa 30. 19 mstari wa 30. Wafalme wa pili. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Kadutera rero twese n'abari inyuma. Tushauti haleluya na ambao wako nyuma huko. Bwana asifiwe. Amen. Tuzamuri Imana muko. Tumupe Mungu utukufu. Haleluya. Haleluya. Iyo ufite discipline uzumenya ukuntu usoma ivyanditswe. Kiwa na discipline na kuongoza vile utasoma maandishi. Iyo ufite inyota y'Imana. Ukiwa na kiu ya Mungu usenga. Unaomba. Iyo ukunda Imana ikiwa unampenda Mungu unaomba. Reka mwene data some. Acha ndugu asome. Bwana amunujije cyane guhagarara. Yihangane kumukozi w'Imana. Soma twumva. Bibiliya iravuze iti kandi abo mu nzu ya Yuda basigaye. Tena hao ambao wa nyumba ya Yuda ambao wamebaki bacitse ku icumu. Bagize gute? Bacitse ku icumu. Bizagenda gute? Bazongera gushora imizi hasi. Musa nabarebeye hano kuri uru rurabo gute? Naha murebera gute? Mutizame kama kwa maua haya. Mwenga bareba hano. Mutizame hao hapa. Turi maso? Izi ndabo zose hari ahantu muhamona, izi ndabo hari urugo muhamona rwumye rusa naho rufite ikibazo. Maua haya yote kuna mahali ambayo munaona ambayo imekauka. Manishi hari urugo, hari uruhari? Hakuna. Aho ikibazo impamvu ni shida ni nini? Sababu ni nini? Wagize ngo nugupfa kumera gutya gusa ngo biraha gutya gusa ngo unafikiria kwamba inaendelea kukomaa hivyo tu hivyo. Uza akamaro k'amazi. Unafahamu maana ya maji. Uzico bita imizi. Unafahamu mzizi. Timubizi mwese hari abahanga hano bize geography. Si munafahamu nyote kuna wataalamu ambao wamesoma hiyo. Bimwe biza bimara imyaka n'imyaka. Kuna miti moja ambayo inafanya miaka na miaka ikiwa hata. Kandi bibabi vyacu bituma. Tena majani yake haiwezi kukauka. Abasigaye babarokore batahe mukimana. Ambao wamebaki wa Kristo ambao hawajawahi kukosea Mungu. Haleluya. Haleluya. Bose batahe mukimana. Hao wote ambao hawajawahi kukosea Mungu. Tibokangwa nibi. Hawezi kushituliwa na nyakati. Tibokangwa n'ivyo bavuze. Hawezi kushituliwa na mambo ambayo umeongea. Tibohindurwa n'amagambo y'abantu. Hawezi kugeuzwa na mambo ya watu. Tukomere Imana mashitani bene. Tushangilie sana watu. Suwari wa wese. Si kila mtu yoyote. Abapasteri batarya ruswa, abagabo b'Imana bari wachungaji ambao hawakuli ruswa, batagira ishari ambao hawana mambo hayo. Matetano, mafarakano n'ibindi. Abadamu bakirijwe bamize Yesu. Wamama ambao wameokoka ambao wamemkula Yesu. Basigaye batakurikije Bayali. Ambao wamebaki ambao wakufuata Bayali. Bezimana cyubahiro haleluya. Haleluya. Imana ifite ikintu yavuze kuri bo.
Mungu ana jambo ambalo amenena kwa ajili ya maisha yao. Imana ivugana na bera. Ikiwa Mungu anaongea na watakatifu, Tambizi vugira mu kigari guca mu kivu. yeye haongee tu hivi kuongea. Nubundi muri iyi minsi nusiga ubona abantu benshi n'abahanuzi nimba ko ari hata kwa siku za leo hata wanabii kenshi Imana yavugiraga mu ibanga. Sana sana Mungu alikuwa anaongea kwa siri. Rimwe na rimwe hari yavugisha abantu ko babiri gusa mu bantu. Tena wakati mmoja kuna wakati alikuwa anaongea na watu wawili wengine anawaacha. Hari icyo bazabita amabanga azamenywa n'abantu bakunda Imana gusa. Kuna jambo ambalo wanasema ya kwamba ni siri ambazo zinatolewa na watu ambao wanajaa nguvu za Mungu. Tumupe Mungu. Haleluya Yesu. Haleluya. Simbizi nimburi kuri urwo rutonde rw'abantu. Sijue sifahamu ya kwamba wewe uko kwa orodha ile watu ambao wamebaki. Watu ambao wamebaki ambao wangali wanaongozwa na Roho Mtakatifu ambao wangali wanakaa na Mungu. Tubirebere ku kintu kimwe gusa. Tuendelee kwa jambo moja tu. Ngasoma magambo yasoza. Soma maneno hayo. Yesu ashimwe cyane. Amen. Haleluya. Amen. Kandi abo mu nzu ya Yuda basigaye bacitse ku icumu bazongera gushora imizi hasi. Iri ni ijambo rya none ry'uyu munsi. Hili ni neno la leo. Nushaka kuryakirana n'umutima wose. Hata ulipokee na moyo wote. Kini kintu cyakoze ku mutima wanje cyane igisomye ndacika. Hili ni jambo ambalo limeingia ndani ya moyo wangu wakati nimesoma nikanyamaza, katulia. Uri umukristo wari wagera ku rwego ushobora kugera mu ikanisa mbere ukavamo nyuma. Wewe ni mshirika ambaye umefika kwa kiwango cha kufika kanisani wa kwanza na unaondoka nyuma ya wote. Uri umukristo umaze kugira ihame rivuga ngo ico wavuga imbere y'Imana ntico hinduka. Wewe ni mshirika ambaye umefika kiwango cha kusema kwamba jambo ambalo nimeongea mbele ya Mungu haiwezi ikageuke. Manishi. Amen. Simpamya abantu benshi ariko nza amateka y'abagabo bamwe na bamwe. Mimi sifahamu watu wengi lakini najua historia za wazee wa moja wa moja. Muza abagabo b'Imana muri Kongo bakijwe neza. Mnajua wazee wa Mungu wa Kongo huko ambao walikuwa wameokoka. Ariko wenda nushake nubwo notanga karero ku mugabo umwe gusa Muzehe Rugagaza. Hata kama nitoe mfano wa mzee mchungaji Rugagaza. Uzaumva amateka yarateye. Unasikiliza historia zake zilikuwa zinakaa kivipi? Uzaumva ko yaratandukanye. Niwe wari mugatanga wenyine hari ya murubibi. Unafikiria alikuwa anatofautiana, wewe unafikiria kwamba yeye ndiye alikuwa anakaa katanga hapo. Abantu barenga 500 bose Imana yobavugisha cyo kimwe. Sasa unafikiria kwamba watu ambao wanapita 500 wote Mungu anaweza kwa. Mungu yamaguruka yamabangu kumwese kumutaramiyana. Ngo mwese ngo nimba aratuye ngo twese tuzagura imodoka sinzi yavuze. Sinuka ijambo. Ndabanti nukubonye. Sawa. Urakoze. Amahoro ntabari wanze imodoka kandi tabanze ko abantu bagura imodoka. Kuna mzee mmoja abantu barenga 100 twese turavuze ngo amesema hivyo akautabiria kwamba wote watanunua gari wote. Imana Mungu nanishi izigira abantu b'umwihariko itoranya. Kuna watu ambao inachagua. Nubundi ishatse gukiza abantu yokoresha abagabijana kimwe n'uko hata ikitaka kufanya watu waokolewe inaweza ikaokoe hata wazee 100. Manishi ariko tekereza abanyeseri ko banganaga, lakini ufikirie taifa la Israeli, yeye ndiye alikuwa. Tekereza Mose kugira ngo Imana imutoranye. Fikiria Mose kusudi Mungu amchague. Yeye alikuwa ameondoa pumzi hiyo ya mtu ambaye alikuwa ameacha huko. Imana yabikoze imyaka 40. Mungu amefanya mambo hayo miaka 40 kugira ngo training umugabo ili aendelee kumweka kwa mazoezi. Abantu benshi yasirimba gutya kabiri ukamubwira ngo none ageze mu ijuru. Wengine wote wakichezea Mungu ama wakihudumia Mungu hivi kidogo unafikiria amefika mbinguni. Tuvugana n'Imana wenyine atandatu ndakaririmba. Hajawahi kufanya masaa 6 akiongea na Mungu bila nyimbo. Wataramye wasirimze ni kimwe ariko hari ibindi biri imbere. Ukiendelea kuhudumia ni jambo moja lakini kuna mambo mengine ambayo yako mbele. Ngasoma ya magambo yasoze. Soma maneno hayo. Kandi abo mu nzu ya Yuda basigaye bacitse ku icumu bazongera gushora imizi hasi kandi hejuru bazera imbuto. Amen. Kadukomere Imana mashikuga amasano y'ibintu bibiri. Tushangilie sana Mungu kwa sababu ya maneno mawili. Imana iravuze ngo Mungu anasema hivi, ubuzima bwawe kugira ngo buzagere kure cyane, maisha yako ili yafike mbali sana, birasaba kumenya nimba imizi yawe yarageze kure. Inaomba ufahamu ya kwamba kama mizizi yako imefika mbali yo mu Kristo ya maisha ya kiroho. Ntabwo ari ibintu wigiye hano Nairobi, si mambo ambayo yanajifanya huku Nairobi. Imana wakiriye, Mungu ambaye imepokea, n'umutima wayakiranye, na moyo ambaye imempokea nayo, tuzobimenyeshwa n'itorero wasengeraga mu Kongo. Hatutaifahamu na kanisa ambayo imeshiriki, tuzobimenyeshwa n'imizi yawe kuntu yageze kure. Tutaifahamu na mizizi yako mahali imefikia. Ico bita deepest
tutaifahamu na venye mizizi yako imeenda mbali kwa mambo ya kiroho. Tushangilie sana sote. Kuvumilia kwako kumefika mbali. Kuomba kwako kumefika mbali. Kufunga kwako kumefika mbali. Kusamehe watu kumefika mbali. Kupenda kanisa kumefika mbali. Kwa sababu hiyo hapa tukikutizama hapa nyuma tutafahamu ya kwamba umeokoka. Tushangilie sana kongamano sote. Sasa sababu ambayo inasababisha watu wasisonge mbele kwa kiroho, mizizi yao iko hapa karibu. Wenda sinzi biti byinshi muri Kongo, njewe navuga umugomero gusa bonyine. Sifahamu miti nyingi huko kwa Kongo, najua mti hiyo ambayo inaitwa mugomero. Ndagira ngo ibi biba bizawo ntibizapfaga kuma. Majani yake hayawezi yakakauka hivi. Sikindi wabaguri hafi y'imigezi. Si sababu nyingine, ni kwa sababu inakaa karibu na maji. Turi maso. Wa muvyeyi. Mama mzazi. Mwene data, shuti yanje wa muvyeyi. Ndugu yangu, rafiki yangu. Ubwo uvuga ngo ugiye mu masengesho Gidurayi. Hata kama unasema unaenda kwa maombi Gidurayi. Ubwo uvuga ngo ugiye kujana na pastor mwe. Unasema unataka kuenda kwa safari ya injili na wachungaji. Wakati unasema unaenda kwa mlima wa maombi Masaina. Mizizi yako ya kunyenyekea. Imizi yawe yo kwirinda. Mizizi yako ya kujilinda. Inakaa wapi? Imefika huko mbali sana. Changwe barakuvuga keraka na ukaburavuza. Ama wanakusema nawe tayari unaanza kuongea. Hari abakristo batararwana n'umutware n'umwe muri bale batware banditse mu Kuna washirika ambao hawajawahi kupigana na mfalme moja, hao ambao wanaandika kwa Efeso. Abari ama prince, bari aba peresi, n'abari bose haruta. Kwa Kifaransa wanasema kwamba ni wafalme, ni wafalme. Tulimasarika. Yango ndumunyamasenga genda usenge umusenge. Sema haguruka gisomeye mutumishi. Endelea kutusomea ndugu. Subira muri iri jambo. Rudilia kwa neno hilo. Katuzamuri Imana moko. Tunyoshe Mungu tukufu. Amen. 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 Tuzamuke wa musozi we. Umuhanga umwe bamwita ngo ni Charles Hedon Spirijo, numwe mu bagabo b'Imana bakomeye. Pana mmoja ambaye ni mzee wa Mungu anaitwa hivyo. Yarantangaje uwo mugabo mateka. Yeye amenishangaza kwa historia. Yanditse ijambo rikomeye cyane. Ameandika neno ambalo ni nzito. Arabango kugira ngo tumenye kwivyo hayo uvuga urivyo. Akasema ili tufahamu maneno ambayo naongea ikiwa ni hayo. Ugomba kubwiriza iryo jambo imyaka 50. Ukabango mwirindi cyaha nigisana. Mukundi Imana n'imitima yanyu yose. Iyo serumo ukayitanga ngo panda 50 imyaka. Anasema ya kwamba ili watu wafahamu maneno ambayo naongea na kaa ndani mwako, lazima uhubirie maneno hayo karibu miaka 50. Hapana mstari moja tu, uhubirie miaka 50. Yes, amen. Mwe mwagabo b'Imana bakomeye cyane basenze mu mateka. Huyo ni mzee mmoja wa watu wa Mungu ambao wana historia ya kuomba. Bamwita Finney, ni Umunyamerika. Anaitwa Finney, ni mtu wa Amerika. Niki gitumuhora mu mbaraga zidashira. Wamemuuliza sababu gani wewe unakaa kwa nguvu ambazo haziishi? Ngo j'ai fait la Bible mon ami. Ngo niyafashe Biblia ayihindura inshuti. Akasema ya kwamba amechukua Biblia akaifanya rafiki. Manishi. Amen. Imizi yawe wa mugabo. Mizizi yako wewe mzee yo gukunda Imana, ya kumpenda Mungu. Imizi yawe wa muvyeyi we. Mizizi yako wewe mama yo kwihanganisha abantu bananiwe, ya kuendelea kuvumilia kuendelea kufariji wengine. Mizizi yako Imana yavuze bizasohora, ya kuamini Mungu ya kwamba mambo yote ambayo amesema kwako yatatimika. Yageze kure cyangwa iri hano, imefika mbali ama iko hapa karibu. Amen. Soma twumve. Kandi abo mu nzu ya Yuda basigaye bacitse ku icumu. Aya magambo, maneno haya uyu mwanditsi yanditse bamaze guhanura ko Hezekiya agiye gupfa, ni Yesaya bahanura. Mwandishi huyu ameandika wakati amemaliza kutabiri ya kwamba Yesaya anataka kufariki. Hezekiya. Hanyuma arongera mubwira ko atagipfuye kuko Hezekiya yari yase. Baadaye akamwambia kwamba hatafariki kwa sababu Hezekiya alikuwa ameomba. Ndanezerewe mu izina rya Yesu. Nafurahi katika jina. Hallelujah Yesu. Hallelujah. Imizi ya Hezekiya yageze kure. Mizizi ya Hezekiya imefika mbali mbali. Ni wewe walikutanga testimony wenyine. Yeye ndiye alikuwa anaongea mambo hayo. Imana ngo sindi umukristo wakajagari. Akafahamisha Mungu ya kwamba mimi si mkristo wa mambo mengi. Akazabango ikinara gikoze. Yeye alikuwa anasema jambo hili nimelifanya na hii nimeifanya.
uretse hano muri assemble ugiye kumara imyaka irenga isipokuwa hapa kwa kanisa hili kuvuvuye Kongo cyangwa kuva ikindi gihugu wabayimo nimba Rwanda hata siku ambazo umetoka Kongo ama kwa nchi nyingine ambazo babaye bakuyoboye kuva mbere viongozi wako ambao wameongoza mbele baracyagutangira ubuhamya ko utohemuka kabisa utohemuka wangali wanaendelea kutolea ushuhuda ya kwamba huwezi kuwa na makosa mizizi yako kandi abasigaye bo mu nzu ya Yuda kandi abo mu nzu ya Yuda basigaye bacitse ku icumu bazongera gushora imizi hasi kandi hejuru bazera imbuto. Amen. Ikiwa mtu ni Mkristo inatakikana kwanza azae matunda ama tunaona matunda hivyo. Nishimwe cyane. Mungu asifiwe. Hari bamwe bazamenyekana kucyari no mu modoka bamukandagira kwaze none niki kibazo kibaye. Kuna watu wengine ambao hata wanajulikana hata wakiwa yabishakaga yaragusitaye gusyaga wakimukanyanga hivi tu tuheruka igitaramo ariko bagera hano gusirimba nukwawe wewe ukifika hapo unaanza kuhudumia givyo duhe tureba gutya hejuru wewe hauna mawasiliano ambaye imefika huko na Mungu. Mizizi ya Danieli ni mizizi ya Ana. Mizizi ya Danieli na mizizi ya Ana. Ni mizizi ya Debora, ni mizizi ya na mizizi ya Debora. Zose uko vyari bimeze imbere. Zote jinsi yalikuwa mbele ya Mungu. Niko vyari bimeze. Hata na nyuma ndivyo ilikuwa inakaa. Umugore Zereshi yabwiye umugabo we. Mke Zereshi amemfahamisha mzee wake Haman. Nimba ari uwo mu rubyaro rw'abayuda. Akasema ikiwa ni mtu wa kutoka kwa ukoo wa Daudi hautamuweza. Tushangilie sana sote. Kuna wamama ambao huwezi kuweza kwa sababu gani? Hawana mizizi hiyo ambayo imefika mbali. Haleluya. Amen. Ikibazo si umuyumbe. Shida si muombezi. Nikihutirwa suko wagiye gusenga. Na jambo bwana natakikana si kama umeenda kuomba. Hari amasengesho Imana itokumva. Kuna maombi moja ambayo Mungu hawezi kusikia. Ntikwanga. Lakini hakukatai. Imana ntikwanga bo ubwabo. Mungu hakukatai wewe. Ariko hari amasengesho atohindura amateka. Lakini kuna maombi ambayo haiwezi kugeuza historia. Abasaba kubanza kwihana icyaha wanze kuva. Ambayo inatakikana utubu dhambi ambayo umekataa kutubu. Abanasaba kubanza ugakora icyo Imana ishaka gukora. Na maombi hayo yanatakikana ufanye kwanza jambo ambalo Mungu anataka ufanye. Turi masari ko bene data. Nishimiye Imana ya Israeli. Haleluya. Amen. Ugasanga umuntu afitanye ibibazo nabi wayirangiza ngo tuge mu masengesho utsinda. Unakuta mtu ana mafarakano na wandugu zake ama na familia zake anasema tunaenda kwa maombi. Muri korali ntiyo kumvira president n'umunsi hata kwa wanakwaya haweza katii president. Hata kwa siku tunasema anaenda kwa maombi ya siku 3 wende uombe. Ni mudakurwa ku ijambo ntiyo hinduka. Yeye ni mtu ambaye hawezi kugeuka hata siku moja. Ngo twapanze gahunda yo kuyiriza genda. Anasema tumepanga mpango wa kufunga lakini yeye nenda ukafunge. Haleluya. Amen. Hari umukristo uzogera ku rwego atokangwa nibyo. Kuna mshirika ambaye anafika kiwango ambaye hawezi kashituliwe na nyakati. Kubera kwizera. Kwa sababu ya kuamini. Haleluya. Amen. Harundu uzogera ku rwego. Kuna mwingine anafikia kiwango impamvu zivuye kuri Satani ambayo hawezi kushituliwa na sababu ambayo inatoka kwa shetani pia, na mwingine anafika kiwango ambayo anaamuru mambo yote ambayo yanamzunguka. Yewe sinzi kuririmba cyane ariko hari indirimbo mimi sifahamu kuimba sana. Kisimama kwa Yesu kwa miguu miwili takanyaga shida na matatizo. Ukisimama kwa Yesu kwa miguu miwili takanyaga shida na matatizo. Alitembea Yesu juu ya bahari na mimi tashinda kama alivyoshinda yeye. Kadwezi mani tuwayo. Amen. Mungu tukufu. Ngiranga abantu banyuze muri test. Haleluya. Ikibazo ni kimwe gusa. Shida ni moja. Munemerere gatoya. Munikubalie kidogo. Somi cyanditswe kimwe. Nisome maandishi moja. Ijambo ry'Imana ribango. Neno la Mungu linasema imigambi y'ababi. Ni huyu ambaye hasimame kwa njia za wenye dhambi. Ngo icyo azakora cyose. Jambo lote ambalo atafanya kizamubera cyiza. Itakuwa nzuri. Ngo azamera nk'igiti cyatewe hafi y'umugezi. Yeye atakaa kama mti ambaye huyo umepandwa karibu na maji. Abo pastor ntiwopfa kubabona. Wachungaji huwezi kuwaona. Abo bagabo bakijwe bafite bene iyo mitima ntiwobabona. Wazee ambao wanakaa maisha hayo ambao wana mioyo huwezi kuwaona. Imana muri bo ntiwopfa kubabona. Wamama ambao wanakaa na mioyo hiyo ambao wanakaa na Mungu ndani mwao huwezi kuwaona. Haleluya. Amen. Kadutera riri. Tushaute haleluya. Haleluya ili bitatu Satani torwanya. Haleluya inakaa kwa mambo matatu ambayo shetani hawezi kupiganisha. Hari ibintu bitatu Satani tazirwanya. Kuna mambo matatu ambayo shetani hawezi kupiganisha. Jambo la kwanza ni haleluya ukiipiga. Shetani hawezi kufahamu jinsi mambo yanapitika. Jambo la pili ugusenga uvuga kundimi. Ni kuomba ukisema ukijazwa Roho Mtakatifu.
Shetani anachanganyikiwa. Nuko no kwanga kubarusha ariko narwa ngo tuza tuyivangira iteka. Nimekataa kuwachosha lakini yes, bose no bategeka muri abantu nubashe abagabo b'Imana. Siwezi kuamuru kwa sababu nyinyi wazee. Jambo la tatu. Ni mahali ambako kunaweka matumaini ya watakatifu. Hawezi akafika hapo. Tumaini langu ni Yesu. Tumaini langu ni Yesu. Tumaini langu ni Bwana milele hata milele. Uzugira ngo Mukristo agiye gupfa ukabona arazutse kubera unafahamu Mkristo anataka kufariki unaona anafufuka. Haleluya. Ibintu bitaza biba hari ahantu Satani tazigera. Kuna mahali ambapo Shetani hawezi akafika. Abagabo b'Imana babaye ibirimi by'umuriro. Wazee wa Mungu wamekuwa ndimi za moto. Abagabo bamwe barimo ba Balamu wazee wa moyo wa Balamu wa Baraki walikuwa wanataka kuwaua, lakini hawakuwaua kwa sababu gani? Yesu ashimwe cyane. Amen. Hari umwe mu bantu b'Imana bakomeye cyane bavuye mu ndege gutya yahiye ntiya. Kuna mmoja watu wa Mungu ambaye ametoka kwa ndege ilikuwa imechomeka lakini hakuungua. Umwana w'umukobwa wakijwe umuzungu ngo asohoke msichana mweupe ambaye ametoka kwa ndege ilikuwa imechomeka. Kandi ndege yahiye. Wakamuuliza sababu gani hukuuawa? Arababwira ngo amasezerano mfite nuko isi yavaho n'ijuru rikavaho Imana yondemereye. Akasema ya kwamba hadi zote ninazo ni kwa sababu hata mbingu ziondolewe Imana yondemereye. Na nchi Mungu anaweza kanendalia. Anaweza niumbia ingine nchi. Mungu anaweza kumuumbia ingine nchi ya kuishi. None ko muratangara kandi ijuru ligihari. Sasa kawaambia mumeshangaa na tena mbingu ingali. Ndege hii. None kutapfuye kandi abandi bapfuye. Wakajiuliza sababu gani hujafariki na wengine wamefariki? Akasema kwamba nilikuwa chini ya mwamba. Chini ya mwamba. Twakomeye Imana mashitani. Tushangilie sana. Imizi yao yageze kure. Kuna watu ambao wanakaa na mizizi yao imefika mbali. Haleluya. Imana iragusaba kwigira imbere. Mungu anakuomba usonge mbele. Imana iragusaba kwinjira mu rwego rwo. Mungu anakuomba uingie kwa kiwango ya kuendelea kuingiana na yeye. Hii mtu w'Imana yuzuye umwuka. Ikiwa mtu wa Mungu amejazwa Roho Mtakatifu. Kandi ayoborwa n'Imana. Na tena anaongozwa na Mungu. Azakandagira kucha mu isi y'Imana. Yeye anapiga nyayo yake dunia ulimwengu wa Mungu. Mafarashi y'Imana nibizu bagatangira kumuota. Mafarashi na ndege hizo zinaanza kumureba. Zinaanza kumutizama. Esashim. Amen. Ikituma abantu benshi bakugiraho amashaka. Mambo ambayo inasababisha watu wawe na mashaka kwa maisha yako. Sifahamu roho ambayo inakaa ndani mwako. Haleluya. Amen. Munemere nasome cyanditswe. Munikubalie nisome mwandishi. Hejuru bazera imbuto. Hejuru bazasenga tubibone. Juu wataomba na tuone mambo hayo. Juu wataongea ukweli. Juu watazama tunda. Hejuru bazihangana. Juu wataendelea kuvumilia. Hejuru bazatanga icyacumi. Juu wataendelea kutoa fungu la 10. Bazakunda Imana tuzumve. Juu watapenda Mungu na tusikilize hivyo. Reka tusome wa Korinto. Tusome wa Korinto. Kadusoma Korinto ba kabiri igice cya 5 murongo wa 11. Some wa Korinto wa pili. Kuva niyo dukura aya magambo tuzinjire mu mwanya wo gusoza turabisigaje ngira ngo cyanditswe kimwe. Gasuzamura Imana moko. Tumupe Mungu utukufu. Haleluya. Haleluya. Imizi yawe yageze wa muyumbe we. Mizizi yako imefika huko ndugu muombezi. Urakazwa n'ubusa uri umuntu w'Imana. Wewe unakasirika na mambo madogo. Amen. Amen. Niyobu harije umugore yari kwabwira ngo tukimana twipfire. Niyobu ambaye mke wake alikuwa anamfahamisha tukane Mungu. Timutaramye. Kabisa Mungu kwa ibada. Amemtukana ama hakutukana. Sasa unafikiria mizizi ya Yobu ya mambo ya kiroho ilikuwa wapi? Yes, ashim. Amen. Wewe utsindwa na kantu kangana kucho mu Gifaransa bazita gusikomba. Wewe unashindwa na jambo tu ndogo hili. Amen. Amen. Kandi abandi bana b'Imana barihanganye. Tena wengine watoto wa Mungu waliendelea kuvumilia vifo hivyo ambavyo waliendelea kukatakatwa hivyo. None kuribwira ngo Imana ntizagutabara warigeze kwibona. Sasa unaendelea kufikiria kwamba Mungu hatawahi kuwa msaada kwako na umewahi kumuona Mungu akiwa msaada. Si kindi. Si jambo lingine. Imizi yawe ili hafi. Ni mizizi yako iko karibu ya mambo ya kiroho. Haleluya. Amen. Iyo ni imiziga y'umwuka ubuzima bw'imbere. Hiyo ni maisha ya ndani ya kiroho. Watu w'inyuma ngo asaza uimbere. Ninasema ya kwamba ikiwa hata mwili wa nyuma anazeeka. Soma magambo 11 gatandatu 14 haravuze ngo
nuko iyo nemeza abantu iyo ndi umupasiteri iyo ndi umuyumbe iyo ndi umuvuga butumwa ikiwa mimi ni mchungaji ikiwa mimi ni mwimbaji ikiwa napiga keyboard ikiwa mimi ni mwimbaji ikiwa mimi ni mwombezi buri kimwe igikorwa cyose cy'Imana nkora kila jambo lote la Mungu ambalo nafanya tubwira amagambo tufahamishe maneno mbikoreshwa nuko nzi igitinyiro cy'Uwiteka. Uhagaze gato simameni kidogo. Ibanga ashobora gukora kugira ngo bamurebe. Ni wangapi ambao wanaweza wakafanya ili wawatizamwe na watu? Ni banga ashobora kuza gushima umwaka urangiye kubera kuko Imana yamushubije ibisubizo z'umubiri gusa. Ni wangapi ambao wanaweza kuja kushukuru mwakikisha kwa sababu Mungu amemjibu. Twamenye ko mwisi y'umwuka sana aho yakamutse. Kwa majibu ya kimwili na yeye hafahamu ya kwamba tumefahamu kwa ulimwengu wa roho tumefahamu ya kwamba mafuta imeisha. Abantu benshi babonye ibisubizo birimo za flight kuja hanze. Watu wakipata majibu ya kupata maflight ya kusonga kwa nchi za ngambo. Tukibari igisubizo cyiza kuri twebwe nk'impunzi twese. Si hiyo ni jibu nzuri kwa kama wakimbizi sote. Ariko ntiba bisobanuye kuko kibana n'Imana. Lakini haimaanishi ya kwamba ungalo unaishi maisha ya kukaribia Mungu. Ni kama naongea jambo moja. Hiyo ni jambo la kawaida kwenda nchi za ngambo. Nanshi. Amen. Wa muririmbyi uracatinya Imana. Muimbaji unganaogopa Mungu. Wasenze kugera ku rwego uzazuririmba bazimu bakava mu bantu. Tuombe ufikie kiwango ambayo utakuona anza kuimba hata mapepo yanatoroka ndani ya watu. Umuyumbu udashobora kuva kwizima. Mwombezi ambaye hawezi kuondolewa kwa neno ambalo amesema. Umuyumbe ngo n'umunyamasengesho. Yeye nasema ni mwombezi hawezi kutoka kwa neno ambalo ameongea. Umukristo ushobora kuba kibitsi ari muri we. Mshirika ambaye anaendelea kukaa na fitina ndani ya maisha yake. Imizi yawe iri hafi ni hapa. Mizizi yako inakaa karibu hapa karibu. Amen. Amen. Sinza aho watewe simbazi. Sijue mahali umewekwa huko. Ukondi niko bigaragarira Imana kandi niringira yuko ariko namwe bigaragarira imitima yanyu. Amen. Amen. Yes ashim. Amen. Ibintu nga bitatu. Maneno kama matatu. Ico umuntu yizi. Jambo ambalo mtu anajifahamu ndani ya maisha. Imana izi kuri we. Ni hilo ambalo Mungu anafahamu kwake. Ico nabantu bazi kuri we. Hata ni hilo watu wanafahamu kwake. Wasanga byose ko ari bitatu birasa. Unakutana yote vile yako matatu yanafanana. Yes ashim. Amen. Bifitwe n'abantu bake. Hiyo inakaa na watu wachache. Niyo mpamvu mugabo w'Imana Mose yavuze ngo. Ndiyo sababu mtumishi wa Mungu Mose amesema ya kwamba ikiwa hautembei nasi usituondoe hapa. Yes ashim. Amen. Mwaguruke tusome dufata umwanya wo gushima Imana gatoya. Msimame tuchukue nafasi ndogo ya kushukuru Mungu kidogo. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Reka muri hangana gatoya cyane niwo mwanya wa nyuma. Mutavumilia kidogo ndio wakati ya kadusome kishanditse gusa cyonyine nico turangirijeho muri Isaya. Tusome maandishi haya Isaya igice 8 umurongo wa 23. Sura ni ya 8 mstari wa 23. Wahabonye? Reka twumve ikicyanditswe Imana y'Umwami wacu ikwinjize mu wundi mugambi. Tusikilize Mungu wetu atusaidie 8:23. Ariko ntabwire buzaba kuwahoze ari umunyamubabaro. Ntabwire buzabaho kuwahoze ari umunyamubabaro. Mu gihe cya kera yateye igisuzuguriro igihugu cya Zebuloni. Hari ikintu wateye utazi cyangwa wenda wabuzi ariko cyabaye ikibazo kuri wewe nk'umutwaro cyangwa icyakuremereye. N'igihugu cya Naftali. Igihugu cya Naftali ni amateka yaho wababariye. Naftali ivugwa ni muri Israeli ariko Naftali yawe ni kuri kiya kibazo wagize twe tutazi ariko cyateye agahinda umutima wawe. Ariko mu gihe cya nyuma Imana irirahiye ngo ayo mateka y'ubwire ntazaguma. Lakini Mungu anasema ya kwamba historia hiyo ya kuingia kwa mambo ya usiku yagiteye icubahiro. Iminsi ya nyuma Imana igiye kukugenderera igutera icubahiro. Siku za nyuma Mungu anataka kukukaribia ili endelee kukupa heshima. Kunzira ikiki inyanja hakurya ya Yorodani Galilaya y'abanyamahanga. Amen. Katumukomera amashuri badufashije gusoma. Tushangilie sana ndugu ambaye tusaidia. Hallelujah. Amen. Ubu n'umuhanuzi Imana yabwiraga abanyesirayeli ngo izabagenderera. Haya ni manabii ambaye Mungu alikuwa anafahamisha taifa la Israeli kwamba atawatembelea. Ikivuganye nabo ngo izakora ibintu bikomeye. Hili ndilo jambo Mungu anasema na wewe ya kwamba atafanya kazi nzito. Nushaka kuzakire imbaraga z'Imana zikuremera amateka meza. Hata kama upokee mambo haya nguvu za Mungu ziendelee kukuandalia historia nzuri. Hallelujah. Amen. Yes ashim. Amen. Reka
tugende igitero kimwe hanyuma dusenga Imana. Cha tuimbe kidogo baadaye tuombe Mungu. Chikamwo nyanja we bwoko bw'Imana bwambuke. Chikamwo nyanja we bwoko bw'Imana bwambuke. Chikamwo kibazo chikamwo nyanja we bwoko bw'Imana bwambuke. Chikamwo tugiye gusenga icyifuzo kimwe gusa. Tunataka kuombea hitaji moja tu. Turasenga tubwire Imana ngo Mana. Tuomba tumwambie Mungu. Kwiconnecting umuntu yavyitike. Kwishira mu mwanya. Kwibuza naho imbaraga ziri. Ni kuingia mahali ambako kuna nguvu. Imana iduhe gushora imizi cyane muri yo. Mungu atusaidie kuingiza mizizi yetu ndani mwake. Kwibuza nayo cyane duhure n'umunyembaraga. Tena tuendelee kuwa na mawasiliano naye. Nyuma yizo uzabera umugishisi. Nyuma ya hayo utakuwa baraka ulimwenguni. Dusenge. Tuombe Mungu. Mana ibyagiye mu ijuru. Wastahili sifa na shukrani. Data turagushimiye. Imbaraga zawe. Tunaomba ubwiza no kurabagirana. Endelee kutukuka. Hari imbaraga zikomeye ziri muri wewe. Nguvu zako ziendelee kutukuka. Bose bakagukurikira. Jina lako liendelee kutukuka. Bahawe imbaraga zikomeye zo kunyeganyeza ndetse no guhindura isi. Endelee kutujaza nguvu zako bwawe mwami. Hesha abana bawe kuba endelee kutuongoza. Bashatse ko bazababo. Ndani ya safari hii ya kwenda mbinguni. Enoki, Noah, tunaomba nguvu zako ambazo zimewezesha wengi. Ambazo zimewezesha watumishi wako. Nasi ziendelee kutuwezesha. Uendelee kutembea nasi. Uendelee kuwa karibu nasi. Uendelee kutembea nasi. Tuendelee kuona nguvu zako. Mungu uendelee kutenda kazi. Batindane nawe cyane. Hajakalika kasema ya kwamba mavuno mengi yameiva. Ukuboko kw'Imana kuze kubaremera amateka y'ibisubizo. Watubwiye ngo ntabwire buzabaho mu gihe cyanyuma. Reka icyubahiro cyawe kiganze muri iri torero rya Assemblée de Dieu. Reka icyubahiro cyawe kiganze ku bashumba n'imiryango yabo. Reka icyubahiro cyawe kiganze barimo imfubyi n'abapfakazi abatagira shinge na rugero. Bariyo bose batagira babo mwami. Ugendera abantu bari mu tegeke bahabwa imbaraga. Reka abantu batari bafite icyerekezo bishe mu mugambi w'Imana. Tugukomeye amashimwe mwami dushimira. Izina ryawe rikomeye n'imbaraga z'umwuka w'Imana. Mu izina rya Yesu wanesheje. Amen. Murakoze cyane turabashimiye. Barikiwe sana, tunawashukuru kwa uvumilivu. Mungu awabariki.